Kardom karbianglong pini lithot ani liputhor bangtholona litum kilang bomba de chinghona e channel la karbi teach 2.0 along la pen aprang se kadu kawela ni video kilang ara duan pasta meni lehen pen kardom pazreglo kardom la penon kilang bom nang litum la karbi teach 2.0 channel long se subscribe kilang pul subscribe ikta la pen adung het belar jan dui da kaber pon ikdeta la la pul de monon pen ni lesson kapre ga video le upload stame nang litum mobile long nang le da prang mate nang litum kilong da prang ya fanno na sinon malam ni thom ni plilo dak views bang kom wason si kilang bang kom wason si ni li che thek damlo na sini li mathalo na ni nin thom bang ni li video bang one way that pomate regular bang non upload de lo pusi mathalo na si la bang ke mo fit lo stami pini video APHUTHAK le che than pon na pini video bang ke na li tum koson si 11 installment la PM Kisan 11 installment kumanto des na thabi ma la pen ko son ma process la hai hina litum pani li nang than poni pusi mata la sina litu la video long thek pon long po la si video cheng che prang kai ke son na litum intro lang igo intro lang det pen video le cheng pon pilana tang tena litum intro lang igo lapen lahela la soling nang litum tagadu ka beta chini pothaila mate dam pothaila la sila soling nili la video description nong dola dak penali tum ber penal la pen ber dat pen asun arjana chiklang ek penali tum thengno penali tum thekloing dak dashboard po thekloing ha nili dan peklang ek po dak nali tum na thekloing dashboard po thekloing ya la sodim nali tum ber ikon dak ber dat penali tum dak thekloing aprang sinali tum la state select pono la pen district la pen subdivision village la penali tum la last bang la tum la so long ber igo la pen aprang process bang nili nang thanik po nili da example fandak state bang nili dak select pon po assam la pen district bang nili dak select pon po karbi anglong la pen center made post office ba ni dak diffuse select ikpo la pen la sabera ko select do post select mane nali tum dak village pa select ponang po na si village ba ni dak nali tum hanan pek lain phan na hok a village tame dak ni select ikpo dak do a village bana si padar depend banili dak select pon po la example nali tum dak thek lai kala killing po so kala killing arong pensi subscriber do pulte nang lang dun pulte lang pon igo nali tum la penali tum arong mithang nali tum select pon nili da example nali tum hana pek lai pensi select pon la pen dak select thai pen afin nali tum la ber thek loi penili nang than iglo la so podi dak ber igo dak ber igda pen subs loading ikpo nali tum dak thek pon long po la dak loading wailo nasila inghong ikchano nali tum nili dak la video bang paching ton jog jidat pat thema dak loading a subs upor nang cheta thek nasi nili video bang piding pono elo pusima thalo la dak amwa rong bang ke dak subs loading on edela sinili da ko select pon po la delete nang porong long select ik ponili dak selected penili ako la so long ber ikpo so long ber dat pen dak pharma registration dak total nali tum dak thek long 16 la pen receive all payments 0 la pen la hi nali tum dak thek pon long pola pen nali tum giver to name bang ke la payment status pudi la so dim nali tum ber pon ego la pen payment status long ber dat pen afila status banali tum la ber thek long po la sidak peklang lo dak no data fund pusida ke tok la sika prega rong lang dam thuluna kaprega rong lang dam panali tum amu ason that ber pon thunang lepo la pen nilia ko dak choice pon thu ik ponali tum athengna la long ki be gaw po dui na sodim ta lang pon thuna daktala loading po loading apor nang chedi la pen amu dak kapre garong tala son pending si na chiklang lang mate loading on edit tilas ni dak ing si arong mate area mendi lai get
dak pen sini le select pono la pen dak ignore amen long lo dana litum theklong po la amen hai hoita la pen sonang chiklang det pen apinang litum la dak theklongi link to get details pudim du na litum la click here for more details plus sodim ber igona litum la sodim ber det pen litum dak details hai hiban dak theklong po la se dak na litum hanili la anam piklang el la pen litum dak theklongi 10 installment payment done mane 10 installment bang man tulo ke longa da na litum la adet thek ponoyen la so that dak 03 la pen 01 2022 la si 11 installment panon ready bom la stame la asamang dang bang ke and dak pen release lelang pasigipu la si non release da po a hormu bang la so la april last molom na litum long pon po 11 installment bangke la pen 11 installment la non KYC online KYC la claim clipin lang pulote la tumbang talongi athema mo chiklo 31 an adet do pod la sil long non lok po la bange la pen 31 mo May 31 penjong sinalitum update de pulte la 11 installment bange nalitum long ledet pamate pending po la hello alam bang la sinalitum tana litum no se amen la son details arong amen chegi pulte la son tak thagle nili kilang sonle nalitum ta lang ponot la se pinia video bang la ancholo la si kadoka vita do me thakme la pen kurwang tu kardom